Thokozani Mkhulu nomkhulu, thokozani indlondlo enkulu, thokozani bantu abadala. Ngiyavusela ithunyweni, ngiyanibingelela nonke ngokuhlukahlukana kwenu. Nakuphi na lapha ekufikelela khona le video nganzekhehla. Mkhulu Ndabezitha lo. La edlozini ngisengumntwana osemncane. Ngoba ngiyaye ngithi akekho okukhula ngokuphelele, kodwa siseseyizingane, sisakufunda okunye, kodwa esizokhuluma ngakho ngicela ukukhuluma ukwambuleleka kwedlozi lakithi, ngokululeka kwedlozi lakithi, ngokukhula kwalo futhi phezu kwesimo sami ngomntwana. Cha, namhlanje ngizocela ukukhuluma ngokungazwani kwabantu bomuntu munye, ngokuxabana kwabantu begazi elilodwa, abantu basekhaya. Okuhlupha kakhulu thina abantu bakwamoya, okuhlupha kakhulu thina bantwana bethonga, njengoba nathi sisaphila sithi sisayihamba indlela sisayilungisa. Okuyaye kube into enzima kakhulu ngoba kukhona abantu esiyaye sibabone ekhaya bekhule bengazani bexabana, singazi ukuthi kwesinye isikhathi kubangwani, kodwa kwesinye isikhathi angeke sikufihle ukuthi kuyaye nesimo sombona siyaye sibe khona ukuthi mhlawumbe kunomoyanyana okhona nje ebantwini basekhaya. Kodwa lento ngani zami mkhulu ngifuna ukuyibhekisisa ngoba iyahlupha thina abantu bakwamoya. Ave kubuhlungu mntakamkhulu ukuthi uhambe ubona abantu besizulu abahlukahlukene, ukhiphe leyo mali yakhe yokugcina ephokethini uthi ulungisa idlozi, kodwa uthi uma usuyaqala uyalungisa ubone ngalungi, umangale nawe ukuthi kunjani ngalungi, uthi uyahamba uyaqhubeka ubona into zakho lokho ayihlangani, hambe inyanga ezahlukahlukene zingalungi izinto, uzugcina ususola. Kusho ukuthi iwasho zaloya muntu, kusho ukuthi imithi yaloya muntu ayingisebenzeli mina, kusho ukuthi loya muntu akasebenzi, usebenza amanga. Kanti akunjalo mntakamkhulu, ifuna lento sibuyele emuva. Baye bathi ngesingisi back to the source, sibuyele emuva, isource yakho umsamo. Ake sibuyele emuva emsamo siyofuna, ngoba lapha emuva emsamo khona amakhehla amadala axabana ahambe engazwani emhlabeni. Bakhona ogogo abahamba bethukene besolana ngokuthakatha emhlabeni. Leso simo sithi masiphakama phezu kwempilo bese sifuna lesayisithi masikhuluma sithi inhlambuluko. Come on, senza inhlambuluko bethelelana amanzi laba bantu bebe moya munye bekwazi ukuvumelana ngesimo sodwa. Kukhona abantu njengamanje nanjengoba ngikhuluma athi umuntu mayehlele emini ethi uyihlalele nje umzimba wakho uhlukana phandle endawo, umunye udonsa le umunye udonsa le, kungahlangana lesimo sakho. Yingoba uphethwe ngabantu babili abahamba bengazwana emhlabeni, lo ufuna okwakho nalo ufuna okwakhe, abavumelani ngento eyodwa. Lento iyahlupha kakhulu ngoba nendlela yakho kamoya ugcina ungasayiqondi. Uthi uma uyihamba ngale ndlela le uyibona ngathi iya phambili, udwa uma usuphana endawo nayo bese iyakulahla, bese kuphinde kuvele enye indlela futhi naye ihambe bese iyakulahla, ungaqondi na ukuthi ngihamba yiphi indlela. Kanti lapha emoyeni kuhle nje ukuhamba indlela nje eyodwa straight ezokufisa lapho ufuna khona. Kunabantu mntakamkhulu abathwasa bethi mephakathi nokuthwasa umuntu bese vele yaphuma eyayeke ehambe ekhaya. Kukhona abantu abathwasa bethi mabeqeda ukuthwasa bengasebenzi, hayi ngoba bethwase kabi, kodwa lesi simo esingabhekanga sibisele emsamo. Uma ngabe idlozi mntakakhehla lingazwani, noma ngithi kukhona abantu esimeni sakho somoya bengazwani bebodwa mkhulu, akulula mntana ekhehla ukuthi ukwazi ukuthi uqhubeke ngendlela yakho yomoya ngaphambi kokuba ube zinhlambulo. Akulula ukuthi uqhubeke uhambe kahle ngendlela eyiqiniso ungakabalungiseli laba bantu. Labantu badinga ukulungiselwa, bahamba bengazi ukuthi ezweni lamoya kunjani. Manje sebebuya ngesimo sokuthi sebezoveza isayini ukuthi bafuna ukulungiselwa, ingakho umzimba wakho uhlukana phandle endawo nje ungawuze uhlangane ube moya munye. Yingoba laba abantu bahamba bengazwani bebodwa. Manje mntakamkhulu ayisifuna inhlambuluko siyoyikhulumisa emsamo, sike sibacele uxolo, bethelana amanzi bemoya moya umntana ekhehla bezokwazi ukuthi bese babambisana phezu kwesimo sakho bebuye bezokukhanyisela izindlela. Ngoba labantu lapha bekhona bayalwa kumanje abazwani. Wena uzoyibona kanjani indlela ephambili ngoba yedwa uthi mayiqala efika isimo somngoma ekukhombisa ukuthi awuhambe uyogida, uhambe uyogida uthi uma ufuna ugida apha emngomeni ebese ugcina usuphanyelwa into ongayazi nawe engahambelana nomngoma, ugcina usuhayiza. Sekuphama ukuthi thandaza manje khona lapha emngomeni, sekuphama wesithunywa manje ngoba naye ufune yakhe into, nalowo mngoma ufune yakhe into. Uthi uyahamba esontweni ufike ufice kugwaba esontweni bantu begwaba ebese wena ufikelwa isimo sokugida sobungoma, unga-understand ukuthi kwenzeka kanjani ngoba ngabe lezi zinto ziyahlangana ziba moya munye. Yila bantu abaphila phezu kwesimo sakho abangazwani.
ekumele behlanganiswe. Kukhona abantu manje ekhaya la kube baleni abangazwani, abazwani nje bebodwa, ababambene bebodwa, bahlala ngokuxabana, bahlala ngokuphikisana. Masibuyele emsamo ekhaya sithola abantu abadala abahamba bexabene, abantu mabevuka lesimo sekhaya bevusa ungazwani phakathi kwabantu abaphilayo, phakathi kwengane eziphilayo. Lento iyathelelana iziyofika nasezizulwaneni mangabe ingalungiswanga mntamkhulu. Ayisibuyele emuva siyofuna ukuthi obani la ekhaya abantu abahamba bexabene kuqala. Sike bethelana amanzi, bexolana bebodwa bekhona ezulu kamoya bezokwazi ukuthi bevuse ukuthula phakathi kwekhaya. Kukhona umuntu mntakamkhulu namanje njengoba ngikhuluma othi mayehambe eyofuna umsebenzi efike nje eqiwe esefikile bese kukhonjwa semva kwakhe ethiwa sicela umsebenzi, ngoba uthi omunye mayethi uyaphakama lethi isimo somsebenzi ethi lona cha ukwazi ukusiletha. Bayaphikisana, bakwazi ukuvumelana ukuthi bakulethele into eyodwa njengomuntu ophilayo wena emhlabeni. Ngakho mntamkhulu sike sibuyele emsamo. Lo nyaka lona sike siqale kahle ngane zekhehla. Siqale nisibuyele emuva emsamo siyokhulisa umsamo, sibheke inkinga zasemsamo ngaphambi kuba siyofuna izinyangeni iqala ukuthi sifuna imithi. Ake sibuyele emsamo mntamkhulu sike siyolungisa khona. Labantu ababexabene inhlambuluko yasekhaya lefunakalayo. Isikhathi esiningi yenziwe ngembuzi emhlophe la bese sithi siyabageza khona abaye moya munye bese bethelana amanzi bezokwazi ukuthi bekhuluma into ezwakalayo. Bengabantu bakamoya besilethele izinto ngokuvumelana, ngoba ave kubhlungu umunye ethi ukulethela imoto lo bese iyanqaba. Cela ungasayitholanga leyo moto. Bese kuba ngazuthi imithi ayisebenzi, ngazuthi umdala akakuzwa. Yilaba abantu abangavumelani ngesimo esodwa. Nathi thina siphilayo sike sigwemeni, asike sik-avoid ukuxabana sodwa bayeni singabantwana bomuntu, ngoba sizohlupha izingane sizemva kwethu, sizohlupha izizukulwane sizemva kwethu. Asike thina sisebenzeleni ukuba ngamadlozi angeza ukudinga inhlambuluko. Asike sisebenzele nje ukuba amadlozi ayohlezi ihlambulukile njalo esimeni sabantwana bese baphila impilo nathi lesifisayo njengamanje mntamkhulu. Ngithi ke ngane zekhehla lokho asike sibuyele back namhle kulonyaka lo, sibuyele emsamo yasekhaya siyisonuka kuqala. Umsamo womuntu uyifoundation yomuntu. Umsamo kumuntu uyimpande, ongama roots omuntu. Ngaphambi kuba khona isihlahla kumele kube khona ama roots abambele isihlahla ukuthi siphile. Ngaphambi kuba indlu ifulele phezulu kumele iqale kube khona ifoundation phansi zokwazi ukuthi iqinelele. Awukwazi ukufulela indlu ingekho ifoundation. Isihlahla sikwazi ukukhula sithele izithelo ezinhle angekho ama roots phansi. Asike sibone phansi kuma roots ngaphambi kuba sithathe izinto. Uthi uqala uhambe ekuthwaseni ube wazi ukuthi lakho ithona ngohlambulukile wakini umhlamo omuhle uhlambulukile. Likwazi ukukhuluma into njengoba injalo ingqondo. Ngiyathokoza kakhulu ngane zomkhulu, ngithi akube kuhle bemhlophe namhlanje. Amen.